reba hindukire ne kushyikiweho Kakoba Institute Rutagarama bariya Stint Hardware. Nanyenda kutwara mu gishogo kushemerwa ha program reba hindukire hosibire kurungi kandi program yeji ne tushiboho Kakoba Institute Rutagarama na bariya Hardware. Izobera natwara mu gishago kuzo mwanya gubarkweta kibarya o muri Nyashitoko Burere Buhweju district kandi natayo makago muntu mukuru owunta kwenda kujaburiza nariye kurekareka mwakira ha program. Rero abakureho atugambirize nariye nebyaro gukora na title ye. Rero tugendeje umisho umutebe kanisani betko mujuni kandi nakushemerwa ha program. Nakushemerwa Dr. Ninye nakira nanye nashemererwa beto kubaniwe nyenzire ngora musi ho abari kutureba ogambizi nariyawo mbwijwire nebitinisa byawe rero tubone kutandukiraho abampurikize kandi abari kutureba nimbakira mukama simwe amazina ganje banyeta Reverend Canon Dr. Edda Mary Mujinya Choncho. Oh my God. Kanyesije. Arashaka amazina gona tagararengere mu box bwa Yunebo. Buri zina no manya w'imena bakazi ntuguma tutunga amazina. Okay. Ya nyoba ubunazarwa bakanyita Edda Mary Choncho. Okay. Rero bwiro butwashomeramo nabwo bukabugire bizubu. Aha P7 batuhinduza amazina. Okay. So naba Edda Mary Kanyesije. Otyo. Kunka waza hunazirwe nbanyeta Choncho. Yes. Kandi eriya Mujinya kuwashwirwe. Kosi kuna shwirwe naba Mrs. Mujinya. Okay. So nariyo ryazaho. Okay. Yeah. So Reverend Canon Dr. No preferring atayitwe ha? Onye nyeta Dr. Okay. Canon Dr. Okay, kare Dr. Mbwenu o wagamba hi wazirwe okazarwa nkahi wanyu ni nkahi kandi okazarwa mwaka ki baka nkazarwa umucyange umucicweke kibakweta Bugarama umurumasheruka Kigarama Shema. Umwaka gwa 19 2016 kwa mukaga. Abazire bawo bono bahi abazire banje ha tata bakani bamweta Yakobo Rwabwera konkani abantu bingi tubakumanya abo kubakarakuka kufa kunaziro hawa hw'imyaka mike tata yafa. Okay. Dero mama bakabani bamweta Violet Kanyaba Rwabwera. Okay. Yes. Omukoko uri omwana wakanga hi ijo storage na yiryaho no kwayo nyowe I think ndi miracle child. Ahabwo kuba tata kanzara no buyafire tarafire butando akafa kuzire. Ya tata kanzara kuzire yagiro myaka 9. Jesus Christ. Yes. Mama umuguruswe myaka 9 shi nana kizara ebyo takabimbuza. That's why ndukugambira ndi miracle child. Aho kuba tata kaba yazira abana nyabu nazirwe nababa nkashanga bakuru banje nabanyanyazi bakanu bankiza nk'imyaka nka 50. Jesus Christ. Yes. Konkana nkazarwa hachi wazarwa omukazi n'uwo muwazire bari abe myaka 5 nga tata kaferwa mukazi akicwara kaferwa abakazi babiri. Rero family yayikiriza ngo tata shwere kandi bakagitwa no mukanisa mazum nyoni simarahanga no shaka ntebe kanisiza bantebeza ngo tata mbugurusibwe akaza kabwe hayi Manuel Chachi yagitwa na mama. Rero baba bashwerine nanye nazarwa. Okay. Yes. So niyo mwana wenko wazirwe obahina bana bakora hari umurumuna wanje wazirwe bamwita Keren. Okay. Yes. So mbwenu omukaku wazirwe aha omukaeje omugurusi yakuzire ebintu bikabyemerire bitebye ebyo bwiga entasiya ate byo bwiga
tata na umuringo gwe akari umuntu wo mugiga wo kuba tata akaba ari umuntu ainente nyingi konka ninza kuzarwa za umurinkore no shente zikaza atandika kutuba konka batabani abijukuru bakaba bine bintu so twantukurumuka turiye kampango ibine bintu byabo no butata yabira takine bintu bingi we nko mugurusi. Okay. Yes. So mbwenu watungo mugisha wazo mwishomero? Natungo mugisha nazo mwishomero. In fact umwako gunatandikira ishomero nkaha myaka mukaga neshicweka nubwe tata yafu. Okay. Tamu wano inagira mwishomero tata kafa. Kandi mama yarebeka okuguma muka kwa murema tiyaguma nanye yayenda ntware akabaye nabandi bana babiri nababishebo yafire yayenda ntwara nyorre nabo munyanyazi yayanga abana batata yayanga munyoni ntekwa kuguma mu family so mwene wanyorire nabinje bakuteka teka ngo wari tata ngo bakutangara nani mbagira ngo akabari my brother nerete kanoni yosiyaro wankore no warigire kutwarwa umurumasheruka. Okay. So nowe yanyorire nkakurro mbana be mwene John yoke inagumiremo imyaka yanje yona. Mwene yakutwara mu ishomero ki ergero washomire mu kutandika ahansi? Nkatandikira mu masheruka Girls Primary School. Hati muhari masheruka Girls Secondary School. Yes. So kuwa washomera ibina bingahe? Nkashomeramo kurwo mucyo kubanza kuzumu cya mushanjo. Okay. Yeah. Kuwa cheza watora he? Obwiro obo abo kubana we munyanya zogo akabaye ni family mpangwa inabana be ninjiro mbana be nkabandi ninyingana nkanamba ya katano mu mazaragi. So in fact tukaguma tur classmate no mwana we tur classmates so kutwahereze yangira ngo fees zikaba naza kurema kunto mu secondary school yanto mu teacher training college kandi no mushiki wo umuhara numwe yabiragire yanyu umuhara akabagire Bishop Stewart College Kakoba nanye naza Bishop Stewart College Kakoba yagira ngo abo kubo ko kitwabintu gerayo hakaba free education kaba takushashura fees ya konka kuzaka kuba no bwanyuma ya primary kutabeteze cya mushanju tuzo college. Okay. Tukore imyaka ena equivalent ya O level na syllabus keberi nke ya senior ya O level konka tukora double training to training nkabashomesa ukiza ukurufayinga ubo mushomesa uza kushomesa. Okay. Yeah. So kuwarjire Kakoba watandikira nkahi ahantu hawo ho kubanza ho kushomesa? Ahantu hange ho natandikira ubushomesa nishomero nbariyeta Kishasha Primary School. Aho muri harwaho? Yeah, konka nyonga no kuzayo kwe nkanta kwenda abo kuba ukuzo mu college kikagumana kinteganisa abo kuba kuzo mu college ya grade 2 okobobo ine max nungi munonga ebirebye za kutwara nkawera nyangizika kutwara nkagayaza so bakani batutwara maxezo mwene kimanyisa ngo abo nashomere nabo nabe ni competing nabo bakazo mu mashomero marungi kunagira mu college naguma nisima nkaza kushoma konka ngumanyine mu echo kugira ngo kunaye yongireyo nkabirege so kunaherze college nyondo by the way ndukushoma na college nkashara mungu nintekwa kureba ngo nayongera hamishomo yanje no nabire mbandi yo mu class nabugana banywani banje abagire nkanyine munywani wanje umwaka zabwera nyanji garuzi mbashaba notes zabo ngumani indabya mwamisho ubundi mbona nko butabo bangamera butabo bwa syllabus bwa senior 4 no bundi yo mu college ngumanisho mebyo. Okay. So kunahereze college eketengo cyanje kikakira ngunzo mu mashomero gamwe go muri mbararo mu town dero mbase gukora examination ya senior 4 nka private candidate. Okay. Konka aba district education officers office baronda ryabura banta Kishasha. In fact kuna mazire y'umwaka gumwe nashaba leave without pay as a teacher naza nayenda ngo nkorera umwishomero ryo mu town kino muntu yabiraine nursery school mu ruharo actually mu mbuga ya Cathedral ahaye bizimbe bya Mothers Union hakaba hariho nursery school nagenda mbarara nazumuraharo nabo mushomesa ngumanisho mani ntungano z'abana bambara high school nishomesa buni coaching abashomesa bambara high school
na registering nka private candidate na Ntare School nakora exam bya senior 4 umwaka gwa kinana na gumu wakora Ntare School yes hatu mwinoro OB wantare banonyeta OB mbesha Ntare bwerge yabojo hatoro OB wantare School okay yes abo bakoreji umukoreji nkaza muri kumirwe na shanju na mukaga nashoma imyaka 4 naruga mu shanju na mwenda umwaka gwa kinana nakora Kishasha Primary School kinana na gumwe nagira nti noshe ibintu byanje plan zanje zaza kusisikara nukwe kushaba nkazaro haro private school ya Nasare nkashomesa mu Nasare School nkaregisteringa kuri exam then nkaza Ntare School inakorira exam byanje okay yes so kwahereze gukora exam byo byantare uwatorahi no manyitwe kutwabire tushoma college tukaba turi abana bato abishike bato ushanga abantu nibenda bakazi kakuba bakagumana batureba finalist mbweno kobo inabantu nkabangaye bakwenda kugamba ubugeni kanya wabo kugira ngo ikiroto cyanje kikaba kige cyo kugira ngo mbanze nakore bizambya senior 4 binji nkabaputinga off Nikiriza tubanze twahumura mukake bitwunka kwa kwantu waheza kutwegetaho izobero mjenye utwine no muntu otari wa burijo no OG no OB wa Ntare School so reka tubanze twahumuraho nitugaruka